Anyang aki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di ah. Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan ah. Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matalani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiti aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbagat ti asawak kan ka. No adda nga min may surokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo mo tanda gijay nga agasawa. Apay nga takas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing da nga agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yun. Amin mo't apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho. Kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan ang nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas laisuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda mangisuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook. Ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo. Uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni. Ado ti akin kagura kadakwada. Gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Gambay amlang. Addan tulat ta. Aywan. Saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila nay. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan. Talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka kastoy ti aramidem. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulitak laangan. Unay kan? Talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan latta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala,
Ulitam, tinaramid mo. Wan, ma'am. Ay na, nagsakit talaga tinakam ko sila. Day amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagi pem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan day ti kasta. Adon timbabain daan nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapno ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laeng amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Paypaysok man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat madlaeng, inak ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam, sino nga ta tinamnaman na magibutos kin kwa na no bilang laang. Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw iti kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa iti baro arugan. Kayat nasawan. Serkan na lang ti politika. Tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap angkal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap. Kahit saan ngagbaligay angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na daka sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay, kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rin angkal alumaban. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mangabak day jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day ta Itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Kanya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam day ta. Tama ka pa danag mat ngamin.
Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member? Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di? Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No ammom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo tiriknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no amuyo iti bagiyo a nagbalin kayo a nasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo ket ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko, ana? Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la ko mata maabak. Sapay la ko ma. Maabak ka talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la ko mata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abakda ka no. Iso ka no mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kwa na. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Ay, sayang amin dagiti bannog bagay. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutak. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Nyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat ta. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita, taado ti nagpapangas anaabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-am mo tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngum naaba mo nga rod na. Nayunak man da ito iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapat gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit day. Nay, root mo day tangkal na pay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay.
Anya tigad mo sa unangal. Agarami man iti reels ko. Ta i-plaster ko man data cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tanggal. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpuk kau ini madamati kampanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro anamdama. Daytoy, ti para ka na kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Andat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo nanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan bay na babae. Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man. Magdangla ka na. Natalo ka na. Kun-kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Daytamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat mo't lang. Mapanak ije balay na. Ay sus, saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray na abak ka. No amom iti bagem nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka basta-basta mapaspasagidan. Wano masaksakitan ni danyaman amaboy-buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patpatamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaan mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong-ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao kasta ka de. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Oho, di kay man agindiding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at ti panggap yung amen, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taam mo yung iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din. Bueno papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Yamanak, takamawdyanan na. Sinumbatan lakmat-langan, Audrey. Gaputan na rin tinakaro a panagayat mo kanyak, Jun. Unak lagi din, no nagigay ubing akaribal ko, ti magustuhan. Awan turong tibiyang dagijay nga ubing, Jun. Sikati kayat ko. Tamalaksid ananakam ka. Patsyak asanak to nga isukat. Mangnamnama ka, Audrey. Pagbalinan ka are na iya pagtangak. No sikat agbalin nga asawa. Kaya't takngata nagiti anak mo? Okay, dinasahan, sweetheart. Kan awan bibiyang, nagiti anak ko iti kayat kong aramidan. Kan, adan damot din iti bukod abalan. Nasayat mat nga rod no kasta. Kaya't ka kumangayam mo kaninanang ko. Dahil tamot ti kayat ko kung mga ibaga, sweetheart. Kayat ko amaam mo ti pamilyam. Ala, agawid ta ijabalay ni nanang. Taiyam mo ka kankwana. Itakalaang manan nga agawid dito'y balay, ngumaddapay kakuyog mo. Kaya't ko ngayam mo kada kayo ti boyfriend ko, nanang. Iso ni Jun. Jun. Iso ti inak. Agmano ak nanang. Ha? Agmano tilaklakayan. Kasyan na ka ti Diyos. Ay manugayam titawon mo. Kan anya ngay tiyawag ko kan ka. Katkas lalaklakay kapay ngam iti siya. 51 ti taon ko nanang. Kan anak ti rumbang nga awag yo kanya. Gaputa agbalinak ton ang manugang yo. Planok nga minan nga ikasarte anak yo. Anya, laklakay kapay ngam iti siya. Ngam agbalin kang asawa ti anak ka. Manu ka din ti taon nyo, nanang. 50 lang. Idento tasikakat 51. Inauna kapay ngam iti siya. May sa taon lang, ba't tinagbagitan ta, nanang? Una, ngam tinagbaitan ti tawon nyo iti anak ko ti problema. Nanang, awan problema iti tawin ang nagbaitan mi. Gaputagin inayat kami. Mabaling ka ding agsarita taada talaang, Audrey. Sige, nanang. Ita, anya ti bagayo, nanang. Nagpintasan ka, babae. Ngam kas kala maibibusan iti lalaki. Anya ka din dahi tang ibagbagayo, nanang. Apay alaklakayan pa'y tinapilim, ah. Nanang, ti amuyo ka di kat jak inusar ti panunot ko ang nagpili. Adda ka di pa'y nabatbati a panunot mo, ha? Natural, nanang. Adda. Anya lakit din. Ibagam man nga rod ita kanya. No apay aday jay alaklakayan tinapilim. Napadasak mo tinaaddaan iti ubing akaayan ayat, nanang. Ngampasig damat aman luloko. Sadot. Kan awan turong ti biyag da. Imbag ka ni Jun ata nanakam. Kan adda turong ti biyag na. Sa anak to nga agbalin anak kakaasi iti sidong na. Kat katawaan da kanto talakay ti asawam. Awan bibiyang ko kadagiti mangkat katawa kanyak, nanang. Tinapatag, naragsakak iti biyag ko. Anya lakit din. No kasta, saan ka apaanawa? Talaga makikasar ka iti dayjay alakay? Awan makalapad kanyak, nanang. Amok nga awan to ti pagbabawyak. Kasta gaya ma. Nagsubli akmanen, Sandra. Tapno damagik no addan nagdurasan ti idat-daton kung ayat kan ka. Sigurado ka kade ngay ayatan na.
Anya ka dito rin bang aramidag? Tapno mamati ka kanyak. Sige man laang, sungbatan kan, Seb. Agpaiso, Sandra? Saan ka kati amabain abakat ti kayan ayat mo? Ne, anya ko matibagbain kat agin inayat naman. Amom, parikot ko nga minti anak ko. Ni Audrey. Apay mati anak mo? Adda kaayan ayat na alakay. Kahit, anya nga iti problema. Ay na, jak kumakayat. Ngam natangkan ti ulo na. Iso asinungbatan kamutin na. Tapno parehas kami. No kasta, sinungbatan na? Tapno makabalos ka iti anak mo? Ay saan mo't akasta? Kaya't kamot laeng asong batan, idi pa'y laeng. Ngam pampanunutag ti ibaga ti tao. Jak kayat ama ibabayin ti pamilya ami. Ngam itahata nagarami danday jay nga Audrey iti pakaibabainan. Iso anak kasagana akmutin ama ibabain. Saan apakaibabainan? No agin inayat tamay. Anya laki din na ya? Wan, sigurado nga ado ti maibaga ti tao. Kasano? Adda na diskita rama kwarta? Dandanin mahal, basta aguray kalaan. No awan mayawat mo kanyak a kwarta, nasaysaya at lang no agsinata. Ay di na kumamot sinaan mahal. Aguray kalaan ang makadiskitarak. Ay basta, saan mo abay-bayagan? Tano maumaak, talaga sinaan ka. Ay saan kumamot mahal. Basta ikanak itinaan anay agundaway. Maikan kan tumot lang iti kwarta. Ay siguradwam lang. Gaputaado tinasaysaya at amabalin ko apang isukatan kan ka. Ay saan kumamot mahal. Ipatay ko no panawan nak. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko, mahal. Apay akaslasaan kamot anaragsak itinapasamak ka data, Seb. Ay kuha ngamin, mahal. At dadakila parikot ko. Anya dayta, mahal. At da iya ospital ni tatang ko. Kat aging gaita. Sa anak pa'y anak kadiskitar iti pagbayad ko. Ay, kasta ka di. Mano ayati bil ni tatang mo. 30,000 pesos, mahal. Kasta, ay nadakil magayam ti bil na. Uwan nga rod, mahal. Iso ama buribura naklaunay. At dapay mo't nabatbati a kwartak dita. Pautangan ka pa ilang mahal. Kaduan ka ata mapantabayadan ti hospital bill ni tatang mo tapno mayawid mo. Siya klangan, mahal. Siya klangan. Amangan no agungat ti pamilyak. No maamuan daan na kirelasyon nak iti inaunangam siya. Ay sus, aday upay mat nga rod tinagbatan ti taon ta. Ay ingam ne, saan ka kumaamasak-sakitan saan ka di, anak kaunget ka? Idinaamuam nga inauna ti kayan ayat ti anak mo? Ay, idyak lakit di kayat, ama kang ka iti nasakit asaong, manipod iti pamilya. Malangarod, si kalatan ti mapahan mahal. Itad ko laang ti 30,000 ken ka. Kung nagtumat nga adda kwarta day jay abakat. Kat no nagado ti taraken na adinguan. At dapay di maababoy na anakitak. Sos, dandanin mabalin nga ilako dagi jay. Saan kun abay bayadan to'y impautang na? Ay, imposible asingiran nakpailaang mo day jay abakat. Tinasayaan, mapana ko ni ayan ni Nicole. At dan mayawat ko akwartakin ko na.
iti kwarta, mahal. Wow! Nukas to'y kumakanayon. Saan ko amalagip ti mangisukat kan ka? Maagkan ka man? Nagita ka tayo na. Nagmayatan. Talaga anak kapimpintas ka, mahal. Ay na. Arami dagti amin. Tapno sa anak nga isukat iti sa bali. Kayat ko, amapantag pasyar. Ay kat mapanta, mahal. Mapan ka nga rudag sukatan, Tamapantaag pasyar. Okay, urayan nga rod, mahal. Flowers for you, sweetheart. Agyaman nak, sweetheart. Imbag tayo may ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta, sweetheart. Ni Nanang. Ada nakadamagak nga da ka no boyfriend na nga ubing. Anya? Sino tinakadamagam? Taga-idjaayan mi. Kaaruba ni Nanang. Pagpaiso nga ta. Kayat ko amaamuan no agpaiso. Iso ako yuganak. Taagawid ta itamat laang. Kasla imposible nga da kayan ayat dinanang mga ubeng. San ka rin? Adi na kayat gaputa dayo ti bait ti edad ta. Ita, naki-boyfriend iti ubeng. Daytang harap ti pakaskas daawat. Iso nga agawid ta itamat laang. Agmano ak Nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Lukas ta, saan da kun akaungat nanang? Sano, anak ko. Lukas ta, maawat da kun amanugang yaw. Un ko naktumag. Gapo ka di, tadamatan kaayan ayat yung nga ubing ngamda kayo? Nakaamuam iti dayta. Sweetheart, mabalin ka di apanawan na kami pa'y kaninanang. Adala ang kayat ko nga ibagakan kwa na. Okay, sweetheart. Agtungtung kayo pa'y nga agina. Anya tinaknakan yung anak ti ayan ayat iti ubing Nanang. Ay na anak ko ay. Kastoy gayam tirik na ti makiayan ayat iti uping ay na. Kasla ak maitay tayo. Kasla umubing manen tirik na. Anya kayo lakit din Nanang? Bakit kayo lang arudan? Sumayot kayo pa'y laang? Ay. Saan mo nga ibagbagati kasta kanya kanakaw? Tano sa anak asumayot. Saan ka anabuo? Yan niya lakit din. Nanang, masigurado yung kadi nga ay ayatan na kayo day dya alalaki? Na, anya ti pagkitkitam kanyak. Sa anak nga aayatan kasta. Saan mat nga iti kasta Nanang? Nang nagbirok kayo kumamat, adya kataw-tawanan niyo? Kat awan mo't agaram akataw-tawanak. Jay mo't ubing tinagaram. Di iso ti sinong bata. Ay Nanang, ang mga nukwar-kwartaan na kayo laang. Ibagayo man kanyak tagpaiso? Dimawat ka din iti kwarta kada kayo day dya alalaki? Saan adimawat ng pinautanga? Anya? Manungay ti pautang yung. Secret ko mo't Apay, masapol nga ibaga ka amin kan ka. Ala, paliiwan nyo man no agbayad? No saan nga agbayad kat umutang tumanan? Saan yun nga ikikan? Ta sigurado akwar-kwartaan na kayo laang Nanang. Apay sika, kukwartaam nga ron ni John. Gaputa ubing ka nga misaw. Nanang, apay kumaakwarta akay kat adamat kwarta. Saan akwarta ti kinayat ko kenkwana? Da kayo ngay, amamuyaw day dya lalaki. Anya ti trabaho na. No talaga napudno kada kayo, iam-am muna kayo iti pamilya na. Ha? Ay, tsaka mo no anya ti trabaho na. Saan kumutin anadamag? Kan bayam, taibagak to nga iam-am muna iti pamilya na. Usarin yung matapanunot yung ananang. Saan kat aday talatan puso yo, ti usarin yo. Malawunan, anya laki din.
Nabayag adi ka nagpakpakita kanyak, manipod imutang ka. Pasensya kan, mahal. Amumat akaruror ni tatang ko sa ospital. Siyak tinangas asikaso kan ko, ana. Ay, kasta ka de. Ay na, mailiwak ngamin una yan kan kamahal. Ikaw. Marakop. Ura siyak mat mahal. Mailiwak mat tan unay kan ka. Ang mahal, kinasarita nakti anak ko. Kat saan nga umanugot iti relasyon ta? Kasano nga rod itan mahal? Di mo ko naan nga agsinatan. Saan, mahal? Ngam kayat ko nga iyam-am muna kadagiti naganak mo. Anya? Saan mo akaya? Ko. No, saan mo akaya? Pasensya kan. Ngam isardeng tanday ti a relasyon ta. Saan? Sige, iyam-amo ka. Ngam, saan pa nga ita? Ibagak pa nga umuna kadagiti dadakkel ko. Masapul nga agkunaya kon. Gundawayak ti kaawan daya abakat Sandra. Urayak lang dagiti inawagak a pangiloganak kadagiti baboy na. Itaray kong dagita a baboy na. Tauray agsina kamain. Pagan anong mat ngayam amoy ti pamilyak. Di dakpay din kinatawaan numangiawit ak iti bakit. Uray awan mat ang yalaki dain. Apay ngay nga awan mo't dito'y ni Seb. Kinunana nga urayan na. Ngam saan samot ten anak ka uray. Ay, nakimisa akpay ngamin, sakbay ang nagpalingki ak. Pinakan na nga ta, dagiti tarakan ko sa pimanaw. Imbilin ko mo't apakanan na. Ay mapan ko man kitaan dagiti baboy ko. Apay ngay, awan ba't dagiti baboy? Sa dino ngay ti ayanda. Ay awagak ni Saib. Isulakit di tinangala ka dagiti baboy ka. Ay ayan nantay silpon ka. Ay atoy naibulsak gayam. Ay awagak man tinalaing alalaki. Apay ngay, out of coverage mode. Kaya't ka di asawan, alino kunak day di alalaki. Ay na, daytoyin ti bagbagak ka na kayo, nanang. Ay, awanan anak ko. Awanan tay baboy ko. Dakkel pa'y mo ti gastos ko kadagi jay ababoy. Dandani dan malakaw. Inten mo pa'y ti daduma pinagpunak ijay. I-report tayo iti pulis day dyan na pasamak, nanang. Anya tipod no anagan day dyan lalaki. Ay, diyaga mo ti pudno anagan na anak ko. Ay, unay kayo umatan, nanang. Picture na ngay. Ada ka di picture na kada kayo? Awan matlaang anak ko. Ay, nananang. Inton maminsan, saan kayo na basta agtalaglatan? Iti saan yung mat nga am mo, alalaki? Anak ko. Sabay lang kumatapakawanan na. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nay, si kamat gayam abalayan ludeng.
Uy, nabalayan yun ay. Umay kumanmat sa rungkaran ni Verna nga nakaw. Mailiwak nga minan kan kuana. Ay ala, sumrad ka, abalayan ludeng. Amok anabannog ka nagbiyahe nga imay dito'y lugar may. Ay, uwan man, agyaman na kabalayan yun ay. Agyaman nagtatang, gaputa si marungkar ka dito'y balay mikin ni Anton. Mailiwak nga minan kan ka, Verna nakaw. May san atawan na san ka nakikita. Yaputa adayuban nga raw dito yung nakaikamangam. Wen, tatang, pasensya kayon ano sa anak anagawit ijay lugar tayo. Jak nga rod mapanawan jay pakanan mikin ni Anton nga asawa. Maawatan ka, anak ka. Iso nga raw na siya kung tiimbay dito yung lugar anak ay kamangam. Manipod pimusay day dinanang mau. Madidlidayana ka nagmaymay sa ijibalay. Tinasaya at tatang, agyan kayon dito'y balay. Total agmay may sa kayong matan ijay balayo iti day dinanang. Ha? Ang kasanon ti balay may iti day dinanang mau. No agyana ko ni ti balay yo kanyan taon. At damat dagiti kakasingsin ko amang kita iti balayo no kas pangarigan, tatang. Sa bagay, imbilin ko kan ni Osep akasinsin mo di balay may iti day dinanang mau. Iso pala ay ti makaamu iti balay. Nasaya at nga rod no kas tatang. Agam nay, okay lang ka di kanyan taon. Nga agyanak pala di ti balayaw. Un tatang, saan aparikot kin ni Anton ti kaaddayo ditoy? Kay kayat na paikit di no adda kayo ditoy. Tapno adda mangaywan kada kayo, nang runa lakay kayon. Anak ko, Da kamin ti makaamukan ka tatang. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. agyaman ak nga rod ano kas ka anak ko. Ayam, ni ngay abalayan yun ay. Okay ka dilaan kan ko ana, nga agyanak di ti balayaw. Kas itinako na akong tatang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan aparikot kin ni katubangak ti kaaddayo dito'y balay? Kasta ka day anak ko. Un tatang, mabiit na nga. Inakdalusan di may sa asilad apagturugan nyo. Agina na kayo pa'y. Agin inom ka kadipay iti arak, tatang. Isang paminsan, Anton Baraw. Sana na kasi ti sigod, ti panaginom ko iti arak. Gaputa, nalaka ako na mabarbartag. Kasta ka di, tatang. Agure ka. Apaya na damag mau, no, agin inumak pa iti arak, Baraw. Aginom ta ko, matatang. Agas di bambanog ako nada. Ay, adalatakin ka, aday ta, Baraw. Sige, aginom tangaraw iti arak. Apay apapainomam iti arak ni tatang, Anton Lakay. Pagpaimas la turog ba kay? Sana bahali Tadwa kami lang, ba't kinitatang agsango aginom iti arak? Yung di mo unay bartekan ni tatang amumat akasangsangpot na laang dito'y balay. Wen gadi. Saan kami agbartek kinitatang? Ala, isaga naman nga rodjay pulutanan mi kinitatang bakit? Mabiit lang nga rod Lakay. Mapan kan ijay ayan ni tatang nga agin inom. Isarunukon jay pulutanin nyo. Yakon kabalan, Baraw. Maulawa ka. Nabarte ka ko na talaga. Ado pa'y matarak kan pulutan tatang. Inuman ta pa'y aging kat may bosto arak Sige, Baraw. Sa bagay, kabalak pa yung magkindi Itagay mo nga ron sakmatan ti sumarunok nga tagay. Wen tatang, magrendag tayo maginom iti arak. Kakay, so nga umyan kayon dito balay. Agnag kayon dito balay may. Kaputag may sa kayo matan nga agbibiyag tatang.
Baraw. Nabayag kayo matan alabalo tinatay, tatang. So, masapol mo ang agliw-liwa kayo. Ay, sa bagay, baraw. Nga na, ituloy tante ginom, tatang. Ang mga lumabang listo'y arang inumanta. Sige. Ada nakasapal kanyak. Hasino ti... Ay, Diyos ko! Ay, anya ti aramidan ni abalayan ludeng dito'y silid kao. Na... Sapay nakabrief laang nga nakiabay kanyak. Ay, bastos na ito'y alakay. Kaya't nakagundawayan. Hoy! Abalayan ludeng! Agreeing ka! Agreeing ka! Arami naman sa silid ka. Abalayan yun ay. Na, siyak ti pagdamagam. Anya ti aramidam dito'y silid kao, bastaws. Lukasta. Kamalay. Kamalay talaga. Ay, sabali mo't gaya masilid tinaturong ka. Ay, sorry, abalayan doon neng. Nabarte ka ngamen. Bumangon ka! Mapan ka ijay silid mo. Saan adito'y silid ko ti pagturugam? Ay, sorry talaga, abalayan. Dito'y mo't ang silid mga agpaiso tinagturugak. Agsapin ka! Ha? Nagalas nilang ang anak ka brief lang nga nakiabay kanyak. Kababain, berna anak kau. Mabainak ka talaga. Anya ti kabain nyo, tatang. Jay kwa. Ini rabi ay anak kau. Apay aya tatang. Apay idirabi asasawa nyo. Nakariing ka din ni katugangam anak kau. Itay pa'y anak kariing atatang. Apay adamdamagin nyo no nakariingan ti katuganga. Awan imbagbaganakin ka. Ha? Awan mo't. Anya kumangay ti ibagana kanya. Ay, nasayaan nga raw na awan imbagbaganakin ka anak kau. Apay aya tatang. Kasla aburido kayo lang unay. Ay, kwa. Ay, di mo latan ikaskaso ti madmadlaw mo kanyak. Awan na ito'y anak. Makagura ka kanikanyak, abalayan yun ay. Kung kunamutlatan kanyak, abalayan. Aging ga kanita, di nakpala napakawan. Jak amaw. Ha? Anya ti di mo amaw? Jak amukan ka, ludeng. Na, di nakmutan inawagan iti abalayan. Ludeng, kunamutlatan kanyak. Kahit isumat tinagan mo saan ka day? Madlaw ang makagura ka kanyak abalayan yun ay. Ulitak manen, tagkid daw iti napasamak iti rabi ay. Apay, ada ka din napasamak idirabi ikadata kitawan mat. Ha? Ay, ti kayat ko asawan. Ay, napasamak, anak ikaidaakin ka. Nabarte kak ngamin iti rabi ay. Isa jakon amo ti tinurturong ka. Iti mo't gayam silid mo tinapanak. Kagurgura kan. Ha? Huwag mo na akong kausapin. Ayaw na kitang makita. Ay, ang Tagalog ka pa yun, abalayan. Pero na bakit? Adda sa bali ang madlaw ko. Anya day tamadlaw mo, Anton. Datatang gananang ko. Kasla, saan dang agpimpin nansin? Anya? Pasaray ko sila pa ni nanang ni tatang mo. Itabag sa pa asandang agsarsarita. Nakaulimag da. Sa bagay, nadlaw kumot day ta. Adda nga ta saan daan nagkinaawatan.
Iso anak ka ulimak da. Oh, Dayjay. Naglaw mo ka di Dayjay, bakit? Agliblib bininanang itay limabas ni tatang ko iti batog na agtugtugaw. Sigurado. Ang dalaki di sanda nagkinawatan. Iso akas ta ti jarda nga agabalayan. Mangan kan, at to'y ti kanam. Like, mangankan ko na mga intupak mo na tapinggan apanganak abalayan. Jak ing gagara nga intupak. Magantan, dua talang amangan tawan dagiti agasawa. Madlaw ang makagura kalatakan niya abalayan. Apayan, nagkidawak mo tayo iti pamakawan ka. Manhin, di mo pa'y amaw ti aglambeng. Ha? Ada ka di ibagbaga mabalayan? Ay awan, kukamlaan dyan ang ngagmaw. No di mo kaya't timangan, ipakan kulaangan iti asaw day takanam. Anya? Napanan ni tatang nanang. Awan mo't dito'y balay. Jakam mo natay siguro na. Anya, ni apay akas tamot ang tibagbagayo kini tatang nanang. Di mo man sapulan kanyak dayjay alakay, gaputa kagurak. Apay akagura yun ni tatang nanang. Anyat inaramid na kada kayo. Damagam tukin ko ana, saan asyak ti mangibagaken ka, Berna. Anyat basulyukin ni katugangak tatang. Apay amakagura kada kayo. Yakman amaw ka ni katuganga manakaw. Nagkidawak mo tayo iti pamakawan kan kwa na. Ngamno apay ang kagurgura nakpailaan. Anya nga minti inaramid yukin ni katugangak. Aya tatang. Jak mating gagara, tinakikaidakan kwa na. Anya, nakikaida kayo kin ni katugangak. Jak ngarod ing gagara, gabutan na barte kak iti dahi di Arabi Sa bali mo't asilig tinaturong ka. Imbes ko mga ijesilid ko tinapanak. Anya? Silid mo't gayam ni katugangam. Ay, kababain na dyan napasamak anak ka. Ay, kastagayam tinapasamak tatang. Kat nagkidaw kayo magayaman iti pamakawan. Ngam apay akagurguran na kayo pay lang. Jak man amaw anak ka. Kusilapan nakpalang aging gaita. Ay, unay ay nadya bakay papansin. Day tangiwat yo tatang. Amangan numangag na kayo ni katuganga. Ore mangag na atapon lumay. Nagkidawak lang arudo iti pamakawan. Makaguralat ta. KSP. Kulang sa pansin. Apay nga inawis mo manen ni tatang nga aginom iti arak. Anton lakay. Awan nga rod kadwa nga ginumit arak. Berna, bakit? Saan kami nagbartagin ni tatang? Anya saan nga agbartag? May sakis nga arak ti ginatang mo nga inuman nyo. Amumot asaan an nairwam ni tatang ko nga aginom iti arak. Agas na't bambanog, ti pa naginumit arak, bakit? Ay, isaga naman kit di pulutanan mi kinitatang mo. Ay nadyak masango ti mangisagana iti pulutanin nyo. Adupay ti iring Paskong aramidon. Nagaduka nga rason. Mala, siya akong ti mangisagana iti pulutan mi kinitatang. Aramida mo, tikat mo aramidan. Lasyat kaun na tiya buti tiyarak barok. Nabarte ka kaun. Okay, tatang. Sigala tati makam mo. Oras siya. Nabarte kang matan. Kabailan da magaya, may bosan ti may sakis nga arak, tatang. Itangan ko na da. Mayat.
May atitama na. Pulutan ka ha, tatang. Ado pa'y mati pulutan ta. Ay, sa balay, ti kaya't ko apulutanan ba raw ka? Anya nga pulutan ti kaya't yo, tatang. Ay, ako awan. Lipatan mo na siyang bagakin ka ba raw? Ay, busakit din inuman. Kaya't konti maturaw. Adam-adam nakasapal kanyak. Asino ti... Ay! Bastos alakay! Ano ka? Sino ti... Nang sipat ka niya ka? Siya! Tinang sipat ken kalaklakayan. Apay anaki kaida ka manen kanyak. Bastaus! Sinapalan nakpay! Sorry. Apay nga dakmanan nito yung silid mo. Kunak no yung silid ko tinapanak. Sa bali mo't gaya. Umadayo ka, Satanas! Nagalas talangam. Nakausob ka pa'y anaki kaida kanyak. Sapay nagdakkel tabuksit mau. Ay, pasensya talaga abalayan. Diyak amaw ti maturturong ko no nabartikak. Ay, kababay na talaga. Ala! Kartigang ti bumangon, tapumanaw ka dito'y silid ka. Mananggun taway alaklakayan. Nakariing ka din ni nanang mo baraw. Itay pa tatang. Apay ka di adam damagan yun noon nakariingan ni nanang. Ay, kwa. Anda ka di imbaganakin ka baraw. Ha? Anya ko mga iti iba ka ni nanang kanyak tang. Ay, no kasta. Awan sa bali nga imbagakin ka ni nanang mo. Awa, tatang. Hay, ang yaman ak nga raw. Nakababay ni nga minukwa. Anya tinakababain tatang. Kwa, awan barok, awan. Awan gayam tinakababain. Magkape kan tatang. Kaputa agpadataan ang over. Laladaw akong puti na nag-ring itay. Nilang ver ng asawak tinapa ni Jay pakanan mi. Nasakit nga minti ulok ita. Gagurgura na kadipay, Junay. Wine. Di na kadipay napakawan. Saan pa'y? Anya nga rod ta aramida, tapno mapakawan na. Ay, jakam mo. Ibagama, tapno amok mo ta aramida kabalayan. Tarupam dipay. Ay nilakit din niya abalayan. Di na ka din kagura, tajak mo't ingagara na jay. Nabartikak nga men. Jakam bukan ka? Anya ti kayat mau ta ipaay ikaw abalayan. Tapno mapakawan naklaan. Kitmangrik na ka Ha? Anya nga tirik na kumakabalayan. Talaga di mo amo tirik na ti babae si kalaklakayan. Di mo amo ti mangrik na. Ibagam ngamin ati kayat mau tapno mapakawan na kaon. Apay, no ibagak ti kayat ko, may paay mo nga ta. Ha? Di ka kamadlaangan luding-ding. Ha? Pimanaw mo niya abalayan. Luding-ding ko na napayan kanyak. Da kayo pala ang kininanang ti makaamod iti balay, tatang ha. Busy kami kim ni Anton ije pwesto mi apakanan.
Wain, berna anak kau. Adamot din naluto aka ninyo kininanang ije kusina. Mangan kayo no mabisin kayo. Wain, anak. Ay dagiti gayam murong yo. Ikabilyo ije paglabaan ta syaktun ti mangilaba. Siya kau taglaba. Kabalak. Awan mat araramidak iti balayaw. Ala, da kayo latan ti makaamutatang. Amo yung matan no sa dino ti ayan dagiti sabon nga usarin nyo nga aglaba. Wain, anak kau. Mapan kalatan iti pwestuyo apakanan. Da kamain kanya balayan ti makaamaw di ti balayaw. Ay, imbag pa'y jay saba, tada puso na. Ngamjay tao dita, awan puso na. Walang pakiramdam. Siyak ka day ti pangpangagam abalayan. Apay, magasangan ka. Ada ka di pusam. Ada. Ayan na. Ada dito'y unag ti baro kong kau. Dito'y aw. Oh, Jack makita. talaga adi mo makita. Gaputa ada dito'y unag ti baro kong kau. Jack mamatay nga da pusom. Kaslawam may Ada. awan. Ada. Awan, kunak lang arudan. Mabiit man laang abalayan yunay. Apay akastaka. Apay aya. Apay akagurguran aklaunay. Ada ka di something wrong. Anya something wrong nga ibagbagam dita. Lukas tamot lang akagurguran ak. Agawid akaon. Ay, agawid kan kunam. Why? Agawid akaon ta kagurguran ak may. Nagkidawak mo tayo ni ti pamakawan ka. Angam din ak mo't mapakawan. Ay, kukwa. Itamot lang. Irubat ka na iti gamit ka. Agawid akaon iti balay ka. Nakasukat ka mo nga agpayson ludeng. Agawid ka din at talaga ija lugar yaw. Wen ata kagurguran ak may tabalayan. Mabain akaw nga agnaid pa dito balay dagiti agasawa. Ay kwa. Ibagam tulangan kanimbir na nga anak ko ang nagawid akaw ni balay ka. Diya ako nagsubsublay ti dati abalay. Innakaon. Ay, mabit lang abalayan. Ay, si Kamot. Di ka lang aminin makarik na. Ay, di ka pumanaw abalayan. Di kan kagura. Sigurado ka abalayan. Napakawan na kaon. Ay, wan abalayan. Napakawan kan. Kinapudno na. Saan ka mat akagura kat? Anya? Ay, di mo lang amin maawatan tiriknak. Amumat nga agpadatan abalo tinatay. Urayag laang ba't asikat ti ag first mo abalayan. Lukas ta. Agpadatang araw diti marikrik na. Anyat marikrik na maya. No anya ti marikrik nam. Isumutan ti marikrik nak. Sika, ti mangibaga nga umon, ano anya ti marikrik nam kanyak. Ibagak man laang tagpaysukin ka. Anya day tagagpaysaw. Ibagam! Nga anya! Nga agayatakin kayo, Neng. Ay na, agayatak matkin kaludeng! Ay, nukas ka nga raw. Agayan ayat tanyo, Neng. I love you. I love you, mate ludeng. Umay ka nga ruden, kartingam. Sa dinaw ti papananta ludeng. Iti silid mo. Oh my God, kartingam. Di nakngarong iguyod, ludeng. Di kagapura.
talaga. Day talati amom nga aramidan. Nagpilyo kaalaklakayan. Kastamat gayam ti panggap mo kanyak. Di nakidulan dita. Nasakit, Luneng. Hinggagaram gayam ti sumbrek iti silid. Kautap no makiabay kanyak. Loko kaalaklakayan mananggundaway. Di ka man dita. Amok ka. Anya ko mati amom ludeng. Akursunada nakmay. Anya Amok dita. Gaputa kanayan ko amasiputan. Nagiti matam ako mitkita kanya. Ha? Di mo mailibak dita Luneng. Na in love kamot kanya. Wanain. Jakon paglibakan dayta. Makitam. Total, agpadatamot ka na balo tinatay. Datan ti agasawa. Ang kasartan iti kabita na panawag. Anya? Samputin ta. Tapno aga nakapay ti sang apulaw. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.